I 10 ljudi sam Srbija, danas ću vam pokazati kako napravite zamku za zombije, a ujedno i kako da postavite pečurku, ovako. Prvo ćemo na zamku se, ovako, op, izvinite zbog ovoga, ovako opet 3, i ovdje 3, i ovako treba da izgleda to. I sad ovo prokopate 2, stavite tu ovo i sad sve 2. Ok, tako. I sad stavite ovdje kaktus. Koliko želite si možete, pa... A dovoljno vam je 1, 2, 3, ovako. E sad stavite ovdje vodu, op. Jesam debil. Ovako, izvinite zbog ovoga. Stavite ovdje vodu, ovako, 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 ovako. Sad pečurku, mushroom, ovo, ovo. Sad ovako okružite bilo kojim blokom. Stavite ovdje vodu i ovo. Evo ovako, sad to ćemo rasti. Ok, ljudi, to je za ovaj tutorial, vidimo se nekom drugom pozivu.